Elia Cabere. Onekere. Elia Cabere. Let's say that we must kidogo tu nizungumze kwa Kisii. Elia Cabere. Mheshimiwa zaidi naona ni mwezi mkwani. Zaidi kwa hiyo tukusiake kama tena. Aila kwa kwa ama kwa ikaranze. Ame yamo karate ya ante kene ke jano le ke ye kwa na ora ko. Kuwana wataka kwa kai na to me ke ye. Mwezi kama tani te mutana no mwambio yo ina nyata ke ye ni no tena ke ye. Ona kwa melina mataba epiki wako lina ila wako lina ama utampa mai na ringo. Ona kwa kana na yemo to ka mwambia. Are igoro. Lakini kuna kuacha aleta aliyo kagendanze. Enderango mono kana kwa tenge tebia. Goma ete me tano duate. Me tano kutinatu ano ukala kekeke. Akane. Yango tebi. Kana tebi abantu kuma ete me tano ndi kwinsi kutukuru ni murai. Kwanza kama teini ni topo bebire. Wale kwa matobi. Bosai kwa matobi kwela na yaya abantu nabara kumbaro. Abantu ababa ukupiti matebiga. Bayinyo liga eno yigweta yo muyidio no tegerere nyaga wana. Enggak kuat cera, aku pernah makan orang orang Inggris. Orang kau lihat, tidak kuat saya itu. Saya orang mana itu. Orang tu ni nak, aku pernah mana itu aku pernah lepas dia. Mana itu lepas, aku berjalan se, lepas ini aku kau yang awak si. Orang kau yang awak, kau yang aku cuma gitu gitu. Ini saya yang biasa. Chega e tutta che da ma che raggio sto coglio un consiglio sei qua. Ora come mangiare tutta che sei qua. Io non vedo guarda come nana, guarda come mamma se non sa quello che ora come te che la vede che io. Ora la essere si può la scusa ma non mi, guarda se io si guarda c'è da